wa kwenta cha sonjo on aya na kula yuyo nekio ta Yesu Kristo. Canteyo na mako melesio nekio grupo León Soberano. Tại cho xong chân cơn cho hà na cho nàng quê quá nè có tiền anh nhau na Cristo quê lui nè cho nàng quê mà nè hà na mày mà na quê xong tại cho xong chân cơn cho hà na cho nàng quê quá nè có tiền anh nhau na Cristo quê lui nè cho nàng quê mà nè hà na mày anh đã đến a số hệ quê lui Apostol Pedro quê lui nè cho sa nama mo na kita cho xong ta Jesus Cristo quê lui nè cho anh đã đến a số hệ quê lui Apostol Pedro quê lui nè cho sa nama mo na kita cho xong ta Jesus Cristo quê lui nè cho. Masohu Apostol Pedro kana kancho yo na mata Cristo ho quên lui ne cho na quên mani hana he we quên thoya Masohu Apostol Pedro kana kancho yo na mata Cristo ho quên lui ne cho na quên mani hana he we quên thoya anh đã đến a số he quên lui Apostol Pedro quên lui ne cho sa nama mo na kita cho sam ta Jesus Cristo quên lui ne cho anh đã đến a số he quên lui Apostol Pedro quê lui nè cho sa nama mo na kita cho sam ta Jesus Cristo quê lui nè cho. Ê ta sẽ tiêu na tu neng quên maniha Jesus Cristo quên maniha Pedro ande capítulo 9 versículo ne quién Cristo ho puluh ni sana sa thei ni ot am nang quên naman ni John so din ang sana ko. Masohu Apostol Pedro kana kancho yo na mata Cristo ho quê lui nè cho na quên mani hana he we quê thoya Masohu Apostol Pedro kana kancho yo na mata Cristo ho quê lui nè cho na quên mani hana he we quê thoya anh đã đến a số he quê lui Apostol Pedro quê lui nè cho sa nama mo na kita cho sam ta Jesus Cristo quê lui nè cho anh đã đến a số he quê lui Apostol Pedro quê lui nè cho sa nama mo na kita cho sam ta Jesus Cristo quê